Fardi Arifin bin Arifin atas kuasa walinya yang mewakilkan kepada saya nikahkan Nurlela binti Sampara dengan engkau dengan mahar sebuah gelang emas tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nurlela binti Sampar dengan mahar sebuah gelang emas tunai karena Allah. Saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Sleep, my darling, close your eyes. I'll hold you till the morning comes. Leave your worries in my hands tonight. I'll carry everyone. I'll be your hideaway, somewhere you can't escape. Shelter where you'll be safe. Just slow down. Catch your breath, come on and lay your head down next to mine. Build a world inside these walls where it's only you and I. I'll be your hideaway,
tiada ningali ripangai berulipa kari janjingku si pulia memang pongki inakeri pamaiku kau jiku karanuan landri lantana pangainku rikalenu Tia kolan remata yang ri janjingku ri kanangku kariatinku jatong pinang aman Unati nata kemana lepa-lepa makoka bolima nake ajapa ribiring kasih yaitu Ananda Nurlela. Ya. Ya, sebentar lagi kita akan melangsungkan ijab kabul dengan Ananda Pardi. Pardi binti Arifin bin Arifin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena hari Jumat sekarang sudah menunjukkan pukul 10.36. Sebelum kita melangsungkan ijab kabul, mungkin ada penyerahan uang belanja barangkali. Coba satu makna. Baiklah, untuk itu kami atas nama keluarga menyerahkan kepada keluarga pihak
calon mempelai laki-laki untuk menyerahkan uang belanja. Silakan. Cara ngaji tuh? Hah? Tidak. Mampu lajal Fatihah? Iya. Tabi. Minangki dek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai. Jadi penyerang perwalian dulu ya. Minangki dik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bapak Imam Kelurahan Kapasara ya. Imam Kelurahan Kapasaraya. Saya Sampara menguasakan perwalian saya untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama Nurlela binti Sampara Minawang ki binti Sampara ya. Yang menang laki Pardi bin Arifin dengan mahar gelang emas tunai karena Allah. Baiklah kita lanjutkan. Pardi, sebelum kita bacakan khutbah nikah, saya minta kepada Ananda Pardi ya, Pardi Arifin, membacakan suratul Al-Fatihah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Iya, Nurlela binti Sampara. Baiklah, saya lanjutkan ya. Jadi bacakan khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil huda wa dinil haq li hurriyati dini kullihi wa qarihal musyrikun amma ba'd. Allah qatukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qallazina amantuqallahu wa qulu qawlan sadida yusallakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu kabul. Sekali lagi saya meminta kepada Pardi Arifin ya, bin Arifin untuk menikahi Nurlela binti Sampara ya. Sekurang-kurangnya niatnya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan hanya kematianlah yang dapat memisahkan. Silakan. Astagfirullahalazim. Saya alim azim. Astagfirullahalazim. Ya, astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya sekali pi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Pardi Arifin bin Arifin, atas kuasa walinya yang mewakilkan kepada saya nikahkan Nurlela binti Sampara dengan engkau
dengan mahar sebuah gelang emas tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nurlela binti Sampar dengan mahar sebuah gelang emas tunai karena Allah. Saksi. Ngapain? Ini ben ampun salhakan kudatul nadirin. Wa inna sirajin wa ikhlasan kafar rasul kullu ma dawud alaihi sallallahu alaihi wasallam. Taul amr rasul tabati kullu min ba'di adab lasan kan hakka kullu kafir qad arsal batin al batil kana sahuka. Wa nunzil al-Qur'an sifar rahmatul lil mu'minin lil hamal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tanggal 5 Juli 2024 atas nama Pardi Arifin bin Arifin dengan Nurlela binti Sampara pada hari ini sah menurut agama bangsa dan negara. Untuk itu atas nama Kepala KUA Kecamatan Taman Andria menyerahkan buku nikah. Terasa karena janjimu, ku kangkang kurapang kalenmu, bunga kanumi, ku lamun ricapo pulai, ku buyato si salami erang nyawanu kuale mikalengku silo serang pak risiku bukan si kalia jule bila ku putirang lepat lakona susah miri memang karena mami nubali cinta nungai marae galanji pale nakurapang bulai Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلى ثم حرمنا على وتقلنا يا مولانا كل برحمة ومغفرة ونعمة سواك بنا اللهم نسألك بلسان ما قامه ونسيا وجلال سلام اللهم اجعل صفاتك وسائر الذين انك العافيه واسقنا كيسا زوجيا بالسلسله والرضا وقبلنا حاشي البر المقبله المولديه واسقنا
Nanti may balik-balik sa akin. Kita tayo Saya akan dilarang, Mas. Agak daging. Tante tinggal. Asay faghfir lana rabbana wa qutubna ma asahi al-Qur'an wa sayyina alaqna bil Qur'an wa najina min an-nar. الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الرحمن الرحيم ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
لا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Al-Fatihah. Dakwah Facebook. Labiri kajilikan buntingan lalala
Nia aneh papasangku Punna salang sedrewatu Narapimo ajalanku Na tatondramu tubuhku Unjuru amuluara Urangi mami Anne pasangku Si rainia matin porong Te amaki palaloi Lana bero bukulengku keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan dikaruniai Benar baik na tuntun. Pasa nga tuntun ka. Iya, Tira makan dituntun ka. Iya. Pasabangan ko dito. Pasabangan ka regana niyo ay. Dalam ya sarakan. Ramai kan dawa ya. Apa nih sih supaya kita yang bau, boleh terbaru malah karena lebih banyak banyu ini. Kan jadi pasti kami itu aja. Dapat tidak malam banyu, supaya banyak malam. Iman supaya iman. Pokoknya dia bangun itu baik. Ya, tinggi anak.
Tahan-tahan. Kau piuna. Kau lagi.
وجسد كفواتها بيتك بأنها بعمتك فيها
Sasak lalang salasaku ripa maiku ku kimbolong ku kalepe alo bengi pak risite na baleana sabak pecalanu ku alemi ku laklami ane kalengku kanurapan nak jisika riempoanu nukapang ri palak bangkenu sapo bawanu mangerinake nucini racumi kalengku nupasin rapang loro-loro nusarang bokong taenan jali tirita totro pakoanku lampak koe rosi bajiki tingkate atumi nyawaku lepaku tunra ini andi kalau molo naku leba anjopi rungku mananjuki si buntulang andi nasabah si cerakku takule ku sasari lami ane kalengku kanurapan nak jisika riempoanu nungkapan ri palak bangkenu sapo bawanu mangerinake Ujini racuni kalengku Upasin rapang loro-loro Nusarang baka taenan jali Dirita totro pakoanku Lampa koe rosi bajiki Mingkate atomi nyawaku Lepatku tunra ini hati Kalau lomo naku lepak anjopi rungku Menanjoki si buntulang andi Nasabah si cerakku takule sasari takule sasari takule sasari Tinapa majulah baji buaya Nanu tepomi ane tangkena Aule palak nanyawanu Lek bakalompoang mi pangainku
nama poko tonji kalenno rera simpungane laku kanyame di tabasana pangakalino aule niya lebang kanuboli inake minne bella ripangita